Committee Korati Madwangutwal, Minister Minister Privatization, Evelyn Anita, the Minister May Privatization Committee, down to Kok to Twal, Ekome, Genpamoro, Makilone, Internet, Twitter, Kumedon Kilone X, Karma N, Oporo Kui 2021, Okwanyo Woko ambulance, and Megama Enome, Machala Mitch, Kibot Dano, Me Woko, but what you can MPs get mentality any Mayo poko ambulance can ping me kwanyo lutwo can ping Evelyn Anita bomio ambulance kidana me koboko to twale me konyo mon ma igitiating gi oria tergel when you confess tula ikarma eno poro kui to Charles Yume what you are withdrawing ambulance machality nane screen ma mege anonym da wo maya down tika penye dogani in pinga kwanyo ambulance ma ne mi ka mi da kagamo ani ngi ngomaraj pat peling ba la peny ma ken ma ki penye I Twitter gamu ni ene poro kui tit for tat Bible be waje ke ko ni you sow what you reap twinyo chwe me da karma ene poro kui so wek bena dano me ko ko twin gu chwe kera en twinyo chwe kere pian I kwan ambulance pian be pe ke mi kui tit for tat but meganita ini arwa ema chenju ya woche kan bena waje dano awache do tela mamegwa magati chui wibie I ot moko chek I kabir mapat go lony ki jemi mi wilobo go lony ka lony go lony ba gitiki motaka gitiki odi gitiki gena ngo ge kwanyo chiana ge chulo walo tiano pa dano mo kene ento chwingi is not holy ini wile mutaka bene romo wile mutaka makara na chiel moni me miyo niyo ero piemi poro kui de tika kwanya ni piemi poro kui you reap what you sow yes I wanu ngene itime be kumano ento kara mene mano miro bet kwede ni gen makumano miro time pingono pi with the drawing kara foot pe poro kui ni manyote miro ke nen kong ni lo tela mo ke tichwala gi parliament ke tichwala gi kachungi ke tichwala tela makining Ana mero wachi keno kene I don't blame people like Anite an keno kana daka wajini pero pete jomo yerge pero ti lo kingang magi charo kuigi mapigi ngayo ngoma miro gi team pero beno ti structure of leadership may ti wilobo any Uganda any because the structure ayedo designing ni an mira bino me achana minu kui achara pora lalo inero is not about service kiranela wo waje kanye kar po borgi it was about service. It's not about me and you but one or I take him taka me get money be me again money. No. I'm here to serve you as a leader. Anyway, I watch ni ka ini launch ki Jimmy mi lobo era chwinyi po launch Jimmy lobo tumo at any time Jimmy ano tumo and amera wachi human race is here to stay our wealth our position our education konyo mamera konya ni kwa miro meta nyim Roma ke mwenye dana we keep on looking at them. Emma motaka ini miyo me konye yot kum dano. Ngaro mo penye ni mich ke miyo da gamo wache ne gamo do. Won mo kwero me kui ni kono. Dano mo peka penye ni gen ene me ker gen pamono ene ba deleting or you can delete it because tika nyoto charma me kwero wache ko. En pe kwanye dano ko gwinya rema ene rema ilbunyi karme poro kui ni. Gen manito temone petite me bora nite ken. We have seen team minister money bano withdrawing mutaka ne kara kumano. Kara money beti nambozi bano beru ke peko ke dano ne or withdrawing mutaka. I have seen about 3-4 MPs. We had the same I think with the former MP Migulu Achiere. And be kara money kichwere or withdrawing ambulance. Ero bana penye ke kana dano kake wayi ngaro mono kwanya ambulance. Are these the standard ambulance what we need? Jomone wilo taxi makati ku mugati ya America ge bino ke kare ka voro. E munyi no wilo ambulance. Some of these are not ambulances. They are standards of what an ambulance would look like. Because ngaro wilo taxi million piara ngwen. That's not an ambulance. Ambulance is not about 40 million shillings. PM ambulance ke kuma ema lecho wajo. Wachi ambulance mi robet ki ka voro ye, mi robet ki doctor ye, mi robet ki all these things mi robet wa yamo oxygen makar umi. Mi robet ye. Ento ambulance ma wana wachi mo wilo ambulance ki nini. Dante ka wilo ambulance ke come ke jete wilo mo taka moye ken ma don ken. Ento lo no na ni che waneno ki tinyo dano ki tok tok
ki ya ruwa nanja na sungilo lutwo ki wheelchair. That's what I was coming actually. Neno nurse mo yelle o ngilo lutwo ki wheelbarrow ni. Wheelchair. Ki wheelchair ni. O we ko tin ki dano chero jogo chene community u jogo chene ke lwak ma pat ke wheel motaka maruwe de pe. So the problem with the political gifts tiene, there's always an entitlement. Yes, an attachment. Ani akelo ngadigi. Ini kelo ngadigi wan mero mi ker mi chero karwata ki ngadigi do. Jer ka serving ngadigi do. Chero ka serving en dan ma go chwele ni. People bo gen in pino. Er ka dong tiri wache dong ni ani Okwero. Ki penji beni ki poro kombe di kwi member MP but you're still a minister. A minister. A minister free serving en lote daira chelo ko. Awache Emma. Miro okwanyo jomatene wan luo TV o niang ni mwagali bario ki piero rio wi abichiel ki bol kui irlo tela piki bol kui irlo jomate katimo biachara mero gena piera te gino mi agiri Emma ki bol kui ki dano matike dano ichwingi Ma pe dano ma maro dano geno dano ento ko tika timo the same mistake ma wuno tika bolo kui Piem ketika minu sukari, utami ngarmono jwe kotwal mir ke mi irekui, bedu kumero. Anite perach, lu bol kui, marach. Anite rach. Okay, judgment. Eto, teme me kwanyo ambulance ya rach, anite perach. Teme me kwanyo ambulance. Te wache ni action pa dana ya rach, dana perach. So point of correction.